Nhar il-ħamis kompla għaddej ġmielu x-xogħol fl-impjant il-ġdid tal-Power Station f'Dellimara f'diversi sezzjonijiet ta' apparat differenti jibdew jinaqdu flimkien. Il-medja seta' tara l-aħħar xogħlijiet mill-viċin bil-parti l-kbira tal-istruttura diġà tinsab f'posta, inkluż parti miċ-ċumnija li se tkun qed tarmi ħafna inqas emissjonijiet minn dik użata fl-impjant tal-BWSC. Bdiet titweħħel ukoll it-tieni turbina bil-proċess idum kważi ġurnata sakemm tqiegħdet f'posta kompletament. Dan wara l-iktar kmieni din il-ġimgħa twaħlet l-ewwel waħda. Dawn huma turbini manifatturati mill-kumpanija multinazzjonali Siemens fl-Iżvezja u li waslu Malta skont kif skedat. Siemens se tkun qed iżżid ukoll preżenza tal-impjegati f'Dellimara biex tħaffef il-proċess wara li r-riħ f'Novembru naqqas xi ftit mir-ritmu li kien għaddej. Id-direttur kummerċjali tal-Electrogas Catherine Halpin spjegat ma' News li fi ftit żmien ieħor se jibdew l-ewwel testijiet fuq l-impjant il-ġdid. The second turbine is being lifted into place today. It's a slow process because it has to be lifted onto custom-built rails and moved into place, into the exact place where its foundations are designed to take it. We're also building the stacks and the boilers at the same time. There's a couple of months, 3 to 4 months still left of that type of work. Before then we'll start looking at where is the gas. Fil-fatt ftit metri l-barra mix-xatt bdew jitqedu wkoll l-istrutturi li se jservu biex jilqgħu l-vapuri mobbija bil-kass li eventwalment iħaddem it-turbini. B'hekk qed joqrob iż-żmien li jieħu l-ħajja l-proġett maħsub mill-Gvern biex jiddiversifika l-provvista tal-enerġija filwaqt li naqqas l-emissjoni tu trabiet mill-arja fi ftit ta' xhur oħra.